Nonye ngo ikaze makuru abagezweho ariko kanya reka tuvuge mu makuru atandukanye myidagaduro ari kuvugwa nakubwiye muri sport no hirya no hino kandi subscribe tubane gatanu ku kandi ubwiye ko ntagenza gutenguha na rimwe amakuru ari mu myidagaduro muri politique no hirya no hino ngo mbagiye kurebera amakuru agezweho muri aka kanya ibiri kuvugwa ni ibiki ese niki utamenye wakabaye wari wamenye hagatanga reka ubwire ko rero Idrissa akaba ari umwe mu bakwe rwose igihugu cy'u Rwanda gifite ariko batari abanyarwanda bamwe mu bakwe bakome cyane kandi bafite umuco nkuko abantu batangiye kugenda babibona yaje kuba rero azana umukobwa w'umunyarwandakazi akaba ari nta wundi umukobwa witwa Ishimwe Vestine akaba asanzwe amenyereye mu itsinda rya Vestine itsinda riririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana inkuru hari rero nuko aba bombi baba bibarutse umwana wabo w'imfura ariko mu buryo bw'ibanga ndetse bikavuga ko umwana wabo hashize ukwezi avutse inkuru rero nkuko tuyikeshe bitangazamakuru bigiye bitandukanye biravuga ko Ishimwe Vestine wo mu itsinda rya Vestine yibarutse rwose umwana we w'imfura umugore rero yabyariye rwose ngo mu mujyi wa Vancouver aho rwose amaze igihe atuye kuva yasigara muri Canada mu mpera z'umwaka ushize ubwo we na mugenzi we bari baragiye mu bitaramo bari bafiteyo icyo gihe rero amakuru yizewe ahari aravuga ko rwose uyu mugore amaze ukwezi kurenga abyaye umwana w'umukobwa we akaba ari imfura ye rwose mu yandi makuru rero yacicikanye avuga kuri ino nkuru aturuka hirya no hino avuga ko rwose n'ubundi mu bihe byashize byagiye bivugwa yuko uno mukobwa ashobora kuba rwose hari uburyo atabanye neza n'umugabo we nyuma y'igihe gito bari bamaze bashyingiranwe muri rusange rero bivuga ko niba ubyibuka neza mu mpera z'umwaka ushize ubwo itsinda ry'uyu mugore rwose n'umuvandimwe we bari muri Canada mu bitaramo byazengurutse mu mijyi igiye itandukanye ari mu gihugu cya Canada za Ottawa za Vancouver n'ahandi nk'aho ngaho we ntabwo rwose yabashije gutaha kuko rwose hatashye Dorcas wenyine gusa aza kuzana n'umujyanama wabo mu bijyanye n'ubuhanzi Emirene Ishimwe Vestine abinyujije ku mbuga nkoranyambaga yanditse ibaruwa ndende agaragaza ko rwose yicuza impamvu yakoze ubukwe na Idrissa Jean-Luc Odrago akaba ari umugabo we n'ubundi ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso nk'uko babidutangarije mu butumwa rero burebure yanditse abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze mu cyongereza Vestine yavuze ko abayeho rwose ubuzima atishimiye ndetse ko ubwe asanga rwose yaragize amahitamo mabi cyane ibyo rero byafashwe nko kuba uyu mugore yaramaze gufata cyangwa se kwiyemeza cyangwa se kugira icyemezo cyo gutandukana n'umugabo we bari barakoze ubukwe muri Nyakanga 2025 uretse rero ibyo gutandukana n'umugabo we kuva Ugushyingo 2025 uyu mukobwa rwose ubwo yafataga icyemezo cyo gusigara muri Canada n'ibikorwa bya muzika by'itsinda rya Vestine bisa nkaho byatangiye gusa nkaho bisubira inyuma akanya rero abantu bakomeje kwibaza ese itsinda rya Vestine byaryo bigeze abenshi bakavuga ko rero icyaba cyaratumye bisa nkaho bihwekere muri no minsi cyase batari gukora muri no minsi ari kubera imyiteguro yo kubyara kuno mugore Vestine Ishimwe aho ariko barizwa nyine muri Vancouver muri Canada imwe muri leta ibarizwa muri Canada ariko rero dutegereze tuze kuba tureba zandani kuri no nkuru agatanga rero tutarajya kure bamwe mu bayobozi babashe kuba bitabira ubutumire bwa Perezida wa ngo ni Museveni Perezida wa Uganda washe kuba arahira ku nshuro ye rwose kurikiranya nyibutse ko amaze kuyobora Uganda imyaka imaze kuba 40 ayoboye igihugu cya Uganda Museveni rero yaje kuba yongera kurahira kuyobora kino gihugu cya Uganda bimeze bite rero abayobozi batandukanye bitabiriye ubutumire bwa Perezida Kaguta Museveni waraye kuyobora Uganda mu myaka 5 iri imbere ko n'ubundi manda yabo nayo bimara imyaka 5 nkuko mu Rwanda bimeze Perezida rero mu Rwanda bundi ni 7 ariko hari bigiye biterwa n'itegeko nshinga mu bihugu bigiye bitandukanye buri wese afite nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisiko ni imyaka 4 n'ahandi hari ibihugu biba bifite nyine manda zabo ariko hamwe bari 5 7 ahandi 6 gutyo bigendanye nuko itegeko nshinga muri icyo gihugu ribigena cyangwa se ribiteganya Perezida rero cyangwa se
bahagarariye za guverinoma hirya no hino mu turere, ubwo ni mu karere kose ka Afurika y'Iburasirazuba, ubwo bavuze East Africa, bari bitabiriye rero iri rahira, harimo perezida wa Somalia, wa Sudani y'Epfo, Tanzania, Burundi ndetse n'u Rwanda nk'uko nyine bisanzwe mu bihugu by'ibituranyi. Perezida rero wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi, nawe yari yitabiriye iri rahira rwose, ariko byageze mu gihe rwose cyo kwerekana cyose cyo kwereka Museveni abashyitsi bagendereye Uganda, maze bagiye kwakira uyu mukuru w'igihugu rwose cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, basanga yakarenze cyangwa se yagiye nk'uko muno minsi bivugwa. Vice Perezida rero wa Uganda niwe rwose waruyoboye uyu muhango wo kumurika abashyitsi bari bitabiriye uyu muhango. N'ubundi yasomye rero amazina ye, ariko amenye ko yagiye ahita atangaza ko yamaze kwigendera rwose. Amakuru rero aravuga ko Antoine Felix Tshisekedi yoteshwaga no kujya mu nama iri kubera i Nairobi hagati y'Ubufaransa ndetse na Afrika. Murabizi ko ni inama imaze igihe iri kuba hariya mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Nairobi. Ubufaransa rero buhagarariwe na perezida w'icyo gihugu Emmanuel Macron, mu gihe Afrika muri rusange ihagarariwe na perezida Dr William Ruto uyoboye igihugu cya Kenya. Ibi rero byatumye atabona rwose umwanya wo gushimira perezida warahiye nk'uko byagenze ku bandi ba perezida, ubwo umuhango ubereye ijisho n'ubundi uba urimo uratambuka. Ubwo rero byatumye abantu batangira kwibaza byinshi, bibaza impamvu umuvandimwe abashe kuba rwose aburirwa irengero kandi yaratangiye byari bigeze mu gihe cyo kuba yakwakirwa. Abenshi bavuga ko ari ibintu bijyanye na politike, abandi bavuga ko cyangwa impamvu yaba yatanzwe yatumye agenda ariyo y'ukuri, akaba yahise yisanga nyine hariya mu gihugu cya Kenya, aho yagombaga kujya kwitabira ino nama ihuza Afurika ndetse n'Ubufaransa, kugira ngo baganire imikoranire hagati y'Ubufaransa na Afurika imeze ite, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko n'ubundi musanzwe bimenyere. Nkubutse ko nanjye kuba perezida wa Repubulika y'u Rwanda na umwe mu bitabiriye iyi nama iri kubera hariya i Nairobi. Ariko reka mubwire ko nyamara indi nkuru itangaje, ariko ngo buriya Turkiya aricyo gihugu baje gusanga byibura mu bihugu 20 bya mbere ku isi ishobora kuba bifite abagore beza cyangwa se abakobwa beza. Turkiya rero ngo iza ku mwanya wa mbere bitewe nuko hari ubushakashatsi nyine bwagiye bukorwa hirya no hino, aza gusanga ngo Turkiya ngo ishobora kuba rwose bimeze neza nk'uko rero biri ku rutonde rwamamaye ku isi mu bihugu 20 n'ubundi bifite abakobwa beza kurusha abandi. Turkiya ngo niyo iza ku mwanya wa mbere, kuva rero ku bwiza budasaza bwo muri Istanbul kugeza ku buryo rwose budasanzwe buhuza ubwiza bwa Mediterane, icyizere rero elegance n'uburanga buhuje rwose abagore bo muri Turkiya bakomeje rero gutangaza isi yose kubera ubwiza bwabo n'uburanga bwabo butangaje. Inkuru rero n'ubundi ratubwira ko ngo urutonde rwagaragaje ubwiza bw'abagore bo mu bindi bihugu bitandukanye ku isi, harimo rero ngo igihugu cya Venezuela. Nkabutse ko u Rwanda hano rutajya rwisangamo, nubwo burya mujya mubona ibishashagirana hano i Kigali, ariko ngo Venezuela, Brazil, Pakistan, Colombia, India, Sweden ndetse Lebanon, Philippines, utibagiwe Denmark n'ibindi bitandukanye, ngo ni bimwe mu bihugu rwose ngo bishobora kubebamo abakobwa beza kurusha ibindi ku isi. Ndetse muri Afurika bakaza kuvuga ko buri gihugu cyaba kigerageza kuza mu myanya ya hafi ari igihugu cya Ethiopia, nk'uko n'ubundi mwagiye mubimenya. Ndagushimiye mbwe ko amakuru aba acicikana hirya